Awuzake emhlabeni siyalibikelela lokho lingabe libukele emhlabeni wonke jikelele. Sesiphendukile njalo ngihamba nomathelela hayi liyamazi everyone umbuza kathi bathelela siyambona nini. Ngizambona kuphela igama ngeza Tshisa Sibanda eboreni that day. Bathi bafuna ukwazi umuntu othi umathelela ngathi da ngifuna umncane. Bayacani khona umuntu omdala ngoba ngithi mathelela. Hayi hawu mathelela ayikazange asebenze ZBC futhi hayi. Umfana wenza ama-camera sesemutsha. It's only 24. Yeah. So eke la sephambili ke ngohlelo sesiqale emqalise siba namhlanje ngibani. Utshengi kunjani Tshengi? Tshengi ke uthi ke Tshisa mina bengisonta lapha ke koBulawayo. Ngase ngizothandana lo baba uBishop wami ibandla lelo ungaliqhambi Tshisa kuyona ngale church. Ubaba besisebenza kakhulu sihamba sithandazela abantu ezindlini abagula belemkhuhlane eminingi. Ubaba kolana wasedlula sadlula sithenga ke inandos laphana kwanithengela. Ubaba wathi uzacela uNkulunkulu amxolele ngoba ke inhliziyo yakhe ikimi. Ubaba velo nkosikazi wakhe uma dash ongeke echadile umama ohloniphekayo ebandleni. Ubaba ke bele 55 years naleso sikhathi ngile 22 umama ngabona wayele 40 something. So kwenzakalayo Tshisa ngagcina lami sengibona ngoba ngitshela amazwi amnandi eBhayibhelini ngagcina ngibona senithandelane layo. Samba saphaka ke ngale John Trade Fair sakhuluma entshela ubana ke uzazama ngazo indlela otangigcina. Ubaba wasuka lapha ke sabuyela ke eChurch kungasela muntu ngabo 7:30 ntambama wangenisa imoto yakhe wavula igate sangena. Ubaba wangilala khona emoteni. Hayi ke ngangilomfana nganthandana naye kodwa ngeze sengithanda ubaba kakhulu. Sahlanyisana lo baba kunjalo kodwa ngimhlonipha ngaze sibala iminikelo. Unkosikazi wakhe engibusisa kakhulu esithi hayi hambani lo baba lekhulekela abantu ngihambe lo baba. Bizwa le church ukuthi intombazane lembeko. Ngifundisa kaTshumayeli ubaba athi uBishop athi kumele ngizamshadisa umntana ngelinga. Dudu ngazibona sengizithwele. Ngoba nzima ubaba wacela ukuthi ngcono ngikade ngani siye eBotswana sambe sonke yena la uzasuka engani ya eBotswana kodwa singaswanga sonke ngikhaya. Wangithatha ngale Bellevue sachaya imoto siqonda ke khona eFrancistown. Wafika ubaba wathi izwana ngiyakuthanda Ntombi kodwa ngicela ukuthi ke wena isisu lesi ungasikhiphi ngoba ungakhipha uzabanjwa kubonakala engikucela agcina umntwana. Ngicela ke uphume enkonzweni yami uye kwenye ichurch ngizakusupport. Yikuphuma kwami sensiyangena kuleli bandla ngahlala ngazi ngabeletha hayi wathenga konke esilo umfundisi wazala umntwana. Thezezela umntwana ke elama 6 months hayi wayengasafuna ukubamba uBishop umchina. Yahlupha ke indaba yakhona ke Tshisa ngibuhlungu umntwana amsekhulile. uBishop lo lokho esiyaphambili echumayela ekhaya abantu abakwazi lo mntwana 9 years engilaye lapha. Indaba lenza ubuhlungu angikwazi ukuthi ngithini mfoka Sibanda. Kuyangidabula lokho ukuthi umntwana ufuna ukwazi uyise. Ngoba umfana wami ijakela mela ethandana lalo kahle liyeqa ngoba sasisebenza ukuvikela iplastic washwata siyo mithi le. Ngenze njani mfoka Sibanda? Ngabeshwa mina hayi angazi mama umuntu ngathi kodwa wathi ngikuchayele ke ingoma ziningi. Angifuni ukuthi ngani uthwanya ukuhlukumeza engani yakuthekisa kodwa hayi kodwa amazwi somntwana. Hambeni kuyisa umntwana lesabana. Isiponono sakho lesi kodwa uyasithanda. Sasemthatha. Angithi isiponono sakho uthi isiponono sakho baba. Ubaba isiponono sakhe. Sibona ukuthi siya. Mama, na, 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 na,
umzuzu semthatha siyitshele-ke umlaleli wethu lapha nesithemba-ke uyigcwalisile ntombazana kwakunzima-ke abafundisi laba bakwenzela-ke izimanga ngiyaphambili-ke sephethe enye njalo engiphetheyo kuthiwa-ke tombani Danny Boy, okay, timbale Danny Boy-ke unjani? Ngiyakubingelela nanti uhlelo Ngisakhumbula. Ngilesehlakalo sezala kumamami esibuhlungu kakhulu-ke Tshisa. Mina ngizelwe ngomnyaka ka-1975. Umama wangizala kodwa ubaba mika ngimazi. Ubaba waphangisa washona ngengozi yemoda. Ingozi yomgwaqo, ukuthi ingozi yemoda ngithi uthe ubaba sefile kunjalo-ke ngahlala njalo kwabuya omnye ubaba empilweni kamama. Ubaba lo kwakuthiwa uDube. Wathandana noDube. uDube wabuya futhi wazoshona la ngo-83 etshona engozini yemoto. Ngase ngani ngiyabona lapho wafa la futhi engozini yebhasi yatshana lemoto. Wafelwa-ke umama wayekhala nsuku zonke kathi wenzeni. Umama uthekeze ongabo-86 waba lomunye njalo-ke ubaba uthiwa-ke uSamayitha. Bathandana uSamayitha-ke umama ekhona samhlonipha la njengobaba. uSamayitha kwathiwa-ke imoto yakhe etshaye isitimela wafa ecrossini kudlula khona isitimela endalo okuthiwa kuseGwera. Wafa khonapha-ke ubaba lo uSamayitha. Sazi umama wakhala kakhulu sefelwe ngamadoda akhe amathathu. Umntwana lokho eyimi ngedwa angizange lo munye umuntu. Umama Tshisa kwamkhathazaleke kwaze wathi ngo-93 umama ngoba besithina umfelokazi uyobulala amadoda. Wathi mhla ka-11 June 1993 umama wazibulala wazidikela edamu ekhaya wafela khonapho umama. Into le yandidabula ngiyamkhumbula umamami ngizwa ubuhlungu kakhulu-ke Tshisa. Naye uDanny Boy lapha ngihlala ngokuthula-ke manguye masitshela angikwazi wawoneni mama wami. Sengilabantwana lami omunye ngamnika ibizo lakho mntanami. Ngiyakukhumbula mama masitshela. Siyabonga mfowethu-ke ucela-ke izingoma. Uthi umama wayethanda uDon Williams. Nxa ngomtholela uDon Williams oyi-1 phela ngajabula kakhulu. I think ngiyamthola Senorita. Back in the innocent days, there was a young cowboy who was in love with a Mexican girl. Only she didn't know it. And he would watch her as she walked by, and her cotton dress would dance in the wind, and her eyes held the stars. Now she was the most beautiful thing that cowboy had ever seen, sent down straight from heaven. But he was afraid he'd never win her heart because of some family scars left by the range wars. But oh, how he loved her. Senorita, passing by, pardon me if I stop and ask you why. Senorita, could it be someone like you could love someone like me? So he walked up to her, tipped his hat, and introduced himself. And she looked up at him and didn't know what to say. So he told her the story of his family, the trouble that brought the barbed wire, and of all the things that he couldn't change. And then he told her that he loved her.
studied her reaction. Now, by the time the spring rains came, they were married. Now, there's an old song that my family used to sing about a young cowboy and a Mexican girl and how they fell in love. Senorita, passing by, pardon me if I stop and ask you why. Senorita, could it be someone like you could love someone like me? John Williams, Senorita, sichaleke Danny Boy kumbula ke umasalo indaba ezidlule Danny Boy. Kuthi kunjalo sisiza abangani bethu Harris Group of Hotels ukuthi bona basiphatheleni manje. Awuzake siyabonga kakhulu Harris libona ukuthi kuhle njani bakwethu hotels we have them here in Bulawayo. We control it in terms of your hospitality industry. Come and check us out. Harris Group of Hotels. What did that tune khona lapha ku Bulawayo? What is bone ke lo engiphethe manje ke Eddie Edna ke mina ngile 33 years sengikhulile. Mina into enhluphayo ukuthi ke angitholi ke iguy esharp empilweni yami. Empilweni yami sengilalela amadoda aba yi4. Iproblem ikhona ukuthi ke amadoda akhona akafuni iqiniso. Ngaqedwa ubuntwana bami ngine 19 years. So kade singaba lo bhuti kodwa sesola ukuthi indaba ngansi ivela ngequality sex la nxa wayengiqedwe ubuntwana. Kwabuya ke omunye kwabuya omunye. Iproblem ngilayo ukuthi laba bantu angazi sizwa ukhunywa ngabo ogazi. Angikwazi, I've never reached one. Vele ngizwa nje kambe ngabe ngile problem yini ngoba ke lo la ucaphukile ukuthi ngathi ke ambuza ukuthi ngesikhathi senza donele bana ukuthi ngesikhathi senza sembuza ukuthi suchamile ade suchamile yini khonokala kamboa so wena ngamncifela wazondela so lalwana wanjila khonoko kathi amagaya indaba ethanda ukubuza ukuthi suchamile yini mina senze ukuthi wangikholisele kuphela ngoba ngikhatshana angizwa lutho. Maybe I've got a disease but I don't know. Ngiyezwa khonoko ama feelings but I don't enjoy sex at all. So now lo muntu ke uguy lo engilaye sefuna ucha phansi ngoba into le uthi yambhoka kakhulu uthi seseze ngabi lemizwa ngoba mina ngamtshela ukuthi ngamncifela ukuthi indaba esithi sengichamile yini. Kuyabuzwa yini nxa during sex ukuthi usubuyile yini. Ngicela nje ingoma. Ay ilalo leli. Ay khona man. Hey lila. Ay khona man. Ay khona man. So asazi ikela ke ukuthi suchamile yini. Hey suchamile yini. Wena uphezulu komfazi nje wabuza umntwana wethu hayi ngiyakubuza phela wena Eddie Edna suchamile yini. Awu madoda hayi bathi ingoma yakho ngibona ingoma yakho yini ngicazana ibala la ubhaleke ukuthi uyabuza ukuthi usuchamile yini.
ungasabuza ukuthi ke ukhanywani wathi ukutshayela ingoma yakho wena Edna Chauke bekwi-birthday yami phela ngoLwesithathu Kleiner Lomachelela azange nje lokho nali happy birthday nothing, no word, not even a message kandinikanga lutho anyway yayi-birthday yami siyabona.
ingoma ngemnandi ethi ngiketsange ingoma sikushale ke Edna Chauke usuqamleni eri hayi mara sorry hayi mana sibalile vela ku Clive moyo Tshisa ngisuke ke ngijabule kakhulu siyavakatsha ubona sengihamba ke emazweni ngaleyo sikhathi ngasuka ke ngathengisa ke indlu ngathenga le ticket ngaresign emsebenzini eWunyani ngathetha ke itikiti umnyaka lo ke fana kithi umnyaka 2001 ngathengisa ke indlu yangikhaya ke eNkulumane sengichaya phansi ngisiya ke kwele Britain ngasuka nganombela ke Ethiopian Airlines khona phana ke eHarare ngagada sadlule Ethiopia eAddis Ababa konke kokuhle ngalenda ke Heathrow ekuseni ngabo 7 wabuya ke mama lo eIndia waqasa ukukhuluma lami engibuza ukuthi ngilandeni ngamtshela ukuthi ngizovakatsha ngoba ngangilomunye uprogram engangimazi ambuza ke uprogram lo kwakuthiwa ke Michael Nkomazana ebehlala eBritain and the invitation fela phana eairport bamisa ke eceleni bathi bamfonele bakhuluma la baqasa umbuza ngami lami ngaba bengibuza so into zakho na eziningi zasingahambelani ngangakremanga kunengi msazi umama lo wangigcina ilanga lonke kwaze wathi abo 5 intambama wantshela wathi ke ngiyabuyela eZimbabwe yangibisela eZimbabwe sengithengise indlu ngingasela mali ngithengela amatiketi ngakhala ke msakazi ke bamfaka ke endizeni ukuphenduka kwami ke ekhaya ngalende eHarare ngangiqala ugada indiza ukuhamba lokuphenduka ngayigcina khona lapho kuzwela namhlanje ngithe ngifika lapho ngaselanda ukuhlala ngacabanga ngithatha umphefumulo wami ngabe ngazikhuza kodwa ke ngase ngisuka sengilobhekisa eSouth Africa ngisiya eSouth Africa khona phana ke ngo2001 ngangulalele konse studio uchaya ke ingoma eChimora iphakathi ke komchofa ngafika ngasokola eGoli kodwa ngihlala khona kwamanje yimo Clive moyo ngicela uchayele ke lana ingoma ngasoze ngikhohlwe umnyaka 2001 wawumubi kakhulu kimi mfoka Tshisa ingoma ekhona nansi ke Clive moyo eli lamasabatana umnyaka 2001 ohle sibadi ke kwaye ke ikhombi sulfel semzansi usiyaphanda wakunzima nesisikhathi kwangachipha kodwa koqatheke ukuthi uyaphila baba siyabonga
ke ngoma vela ke kuchimora sithi ele lama sabathan sithathe ke uClive Moyo yamshaza yamgeza khona le Jozi ngesikhathi sakhona ehambe ekhaya kaphatha phela ngoba ilalele ngikhuluma ku radio badala Clive siyabonga mana singene ke sizwe isitolo tathina ko Harris. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Yebo awuzwa ke kuhle kuyabukeka siyabonga ke. Ngisakhumbula nginqasonda kustopa. Hlelo sincethwa ngabe Harris Group of Hotels koBulawayo. Nange memory lunga. Memory lunga nyakubingelela. Ke umnyaka sizokhohle ngoDisemba sanda sesizavala siqeda ukubhala ngomnyaka 1991 kwakumhla ka4 siyavala mhla ka7 lapho ke labangani bami ke sesijwayele ukuthi siyathatha ke impahla sifake kuma satchel siphume ke sitshintshe sigqoke lezi zangikhazi ngaphuma esikolo sikhiphe uniform sangena ke town safika laphana go sunflower sidlula khona sasithatha khona ama chips mina ngebe ngifunda ke eMontrose Girls High labangani bami ke yebaqamba lapha ke ono labo jabo mabijabo ngumfazi akazi sithe laphana ke obuya ke imoto echaya sound omagama igumbaze laba bama bafana khona wasimisa bengu2 sangena ngagcina sengikhonjwe ke ngimpendulo ngakhomba umpendulo waye drive imoto ngangazake ntinda nomfana nabangani bami I think they were also virgins umpendulo wasithatha laphana ukuthi ke sibhode la wasithengela yonke into ama drink sadla wantshiya ngikhaya wathi uyangibona following day ngisazo lelo langa zange ngilale ngoba ke wagisa mnandi njalo ke ngakholisa ukukhisa into yami yokuqala wantshiya uthoke busuku zange bobuye ngimkhumbula ngambhalela ke incwadi wathi ngibhalele incwadi emnandi nganginika ekseni wathi ufuna usihambise esikolo singedlela etown kuza stopa sishiye esikolo la kanye wakwenza sithe mhla zivalwa kwaba le party wathi uzangilanda wasilanda wasuka lapho ke wathatha abangani bami ngifika wabathiyana umngani wakhe etown waqonda lami ke safika ke eMachobana lapha esithi kubobhuti wakhe sangena wakhuluma lami kuhle wangincenga ngoba ngisesaba wasethi uthi uyathintisa kuphela ngazozenzela uthola imali sayo ngokundithandile kwenzakala nomsakazi lapha ubuhlungu ngabuzwayo wangiqeda ubuntwana bami ngalelo langa ke umpendulo wasuka lapha wantshiya ngikhaya ngangilesithuli
ukuthi sengenzeni mina ngathi kufika 21 ngadlalanga le ndoda kwahlala kunjalo ke kati impendulo phana uchiya ke sechiye umntwana yikumita kwami 1991 92 ngazala ke umntwana sazi umntwana lo ke kala sekhulile kala yise ngokumpendulo kwathi wagcine bochiwe ejele mbo wafela ejele kankwazi umntwana msekhulile Tshisa selande 30 years yo ngiyabonga ngicela unjalo ingoma echa ngompendulo umntwana lo ngwami ngamnika isibongo sami konke ngokwami ngicela ke uchallenge ingoma obona ukuthi ke izajabulisa ikakhulu esasichaya emoteni yayichiza sosikhathi ka Freddy Gwala ethi amadamara yiyo kanye uma thina bona memory lunga uhleli ke emoteni sithi ama chips le Russian sausage ke sohamba kuyagiceka emachobana lapho kwafika ke kwadlalwa ke ibhora kwaba kubi ke hayi umpendulo Chinese go bhora Lesi sikhathi sangikhona kwakunyiwa lesi sikhathi kwakufika kumnandi iZimbabwe waZimbabwe kumnandi abantu bekholisa emaphathini yonke indawo kuba ke hayi Freddy Gwala amadamara. This is an album which announced Freddy Gwala when he went solo from Pure Gold. First ever album produced by Londi McKenne. Walk searches about
imali yenza uFred kule ngoma yonke yathatha record company bamthengela lolu Fred ngalo program memory iyangikubuza ke lapho khona kodwa hayi kwakunika umntana wakho osekhulile mama 30 years awukhulisile ingoma le ibonge ngoba kumnandi ngalesikhathi Barani ngapho ngisakhumbula buye njengayo ke Joshua Thabethe kunjani Josie uthe mina ngihlala ududuza thunqa kobulawayo ngikhule lapha ngiqeda isikolo ke sobukazi impilo yabanzima ke ngajoyina abafana emakhokhoba ekutheni sibambeni ke inkonzi hayi besitshontsha mfana ka Tshisa besithatha sibile ezikhwameni lapha ke sisearch abantu ngoba sasihamba le ngqwele yethu ke ingqwele yethu lesasimbiza usilwane into khona ukuthi ke usilwane wayethanda usilimaza abantu kodwa kwangizisa ke ubuhlungu limaza abantu kuphela ke egangeni phakathi kwemakhokhoba lelo Bhengula Street lapho ke engasuka ngase ngigwaza omunye ke ubaba ubaba lo ngidikalale ngokuthula kwakuyindlala ubaba lo wagcina esefile sabaleka kodwa ngagcina sengibanjiwe sabotshwa wakhulula ugwazwe yimi lo mnyaka ke Tshisa kwakumnyaka ka 1993 abotshwa ke kodwa ngangisengani mncane besithi ngijuvenile khanswa ke khona ke kami ukatsu sakugwatsayo kwabanzima kakhulu ngabishwa ke high court eZimbabwe lapho engahlala khona ngagwetshwanga okwe 7 years ngazogwetshwa zokulanda ke khona phana o 2000 wasothiwa khona 15 years phakathi ngisevile ke kami ngiyazi kahle ijele ekami lakathesi babalana ngathi mbona ke imuli yakhe court ngadabuka kakhulu lakathesi ngibuhlungu phakathi kodwa ngixolele babalwana ngimo Joshua manje sengise Botswana lapho engisebenza khona impilo enzima sometimes ngiyafikelwa kwethuka lokwesaba ngaphambanza ngisakhula anthathanga ehlwa lokuthatha ngoba kwangafactor ngilapha ke Botswana Thabethe Joshua ngicela ingoma ze-splash hayi wabulala umuntu uyavuma sibe masimdele unezindadi yakhona udidn't chant on the splash onenzindadi
Ikhombe phela ke Chanda lapha ke sithi wenensi dade sichala ke Joseph Tabete khona eBotswana lokho ekhala wabulala umuntu. Mana size njalo singavali ke sizobeka Harris bathini. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes, topigwa nema monya. Awuzwa ke hayi siyabonga kakhulu ke nangu ngimphethe manje. Wazoba lebizo elifana lobhurwami uthiwa ngisibamba amalahle. Sibamba amalahle pho esiyoko doloko sibamba amalahle emlilo. Sibamba amalahle emlilo nyakubingelela lapha. Kunjani sibamba? Sibamba uthi ke Tshisa bekumnyaka ka1997 ekhaya khona leke emaphisa ekhezi. Lapho ke okwenzakala inkeme yendaba. Sithe silapho bengitana le intombazana ke yasesencanyana la iqeda ke isikolo. Intombazana le yasicina singezithweleyo yamitha. Kuthe kunjalo ngala isisu ngoba lambe ngisakhula. Ngala ngathi vele ke ngemba phansi ngoba ngikwazi ukuthi unkazana lo vele ibelala abanye abafana kwasafunda. So ngeke ngidlama umthwele ngasomntwana athi sisu ngesami. Ngaphika ngemba phansi. So babekwazi ukuhlala lo gogo. So ugogo wakhalala wathi na kumele ngiphume. Gogo bese mutsha wathi kumele ngiphume endlini yakhe ngoba ngeke avume lokuthi kube umuntu lapha ngihambe kumama wami edorobheni. Kuthe kunjalo konilanga ke umntwana wazalwa wabelethwa. Sithe sikhona phana sihleze ezitolo wabuya unkazana ke wathi kongona umntwana lo kafani lawo yini. Ngase ngiphatha umntwana ngumphethe ngumbambe ezandleni. Unkazana wayisika ngedwane baleka. Wathi wahamba Tshisa ngasalamba ngumntwana. Ngahawula ke wakhala lomntwana ngaye emapholiseni amapholisa bathi umdampile yini umbunike wena. Ngathi uthi mina imbaba womntwana bathi hambe egcina umntwana. Ngabhoda lo mntwana ndidube ukuthi ngenze ngangakibo ngasho kongasela umuntu okhona kokuvaliwe. Yonke into ngahlopheka la umntwana. Lolu suku ka1998 angisoze ngafaka ukukhohlwa ngoba into ezala kimi indaba enzima okwamagama engeke ngayikhohlwa. Lo mntwana ucine ethathwa asele over year ugogo wacina accept emgcina. Wathathwa sehlale umnyaka sesiya kumama. Uyazi nxa utshelwa inkazana ukuthi umithisile usakhula akulanto ebuhlungu njengantana uvalo yonke into. Azange ngilale ngadube kakhulu ngacaka ngafa. Kade sengikhulile lona umntwana ukhulile laye kodwa wasiza istory. Umntwana okhanya ngani vele kabamba umtshina ngami. Unina wamfeed poison. Ngicela uchale ingoma mbona ngani ke ngangikholisise iplatform mana tisencane. Hey. Bamba mlilo. Nasi ingoma yakho.
ingoma phela ke platform 1 ingoma unani into lapho sitshele ke sibamba umlilo ingoma esithi sencane hayi sencane nomntwana kodwa wazenzela ukufunayo kuye wazamzalisa bakukhalela umntwana mana sibamba ukucina ke namhlanje ke Loveness Timuri kunjani Loveness Timuri uyaphila umsakazi ke ngifike lapha eNgland kukuhle kodwa ke uyakwazi ukuthi lapha eNgland ke into yangikhona uthando kaluphi emadodeni sapoxana lejaka lami ngaphinda ngakhombelile ekhaya ayi ngabona ukuthi akusize into yenzakalayo ngacina ke sengilo mngani wami ke omunye la kokuthiwa ke mamo sacina sithenga izigodwana leziyana ohlala uthi izigodo but those things are nice sacina sifunda ukusebenzisa ukuplug emdulini better than a man kwangisebenza okwinto lokho niziplagele madildo yonke into ohlala uyithethisa thina abafazi abasayithanda so into leke bemphila ngayo umama wasebuye ngifike ekhaya ngizovatha wandithetha kakhulu wathi kangiboni sengikhulise le 42 years lokho engendanga kathi ijaha lami linga into le yangikhathaza kakhulu ngibuye ekhaya ngizombona ngalalanga ngacina ngicabanga kumele ngikhombe mase ngicela sengilo mfana lapha ke ngobulawayo ngabele UK mfana ngabuya lapha ekhaya ngizombona sathandana kodwa iqiniso elihle angidonti enjoy isetla ngimuzwa ngiyathi vele ngaza yenza inyama yezisiza futhi into engesaba ukuthi uzambamba so kade ukuthi ngimbise eUK ngishade laye ngichasa ngovalo usazi ngithe ukuthi le story sami mina think I fall in love with John uJohn idildo yangona aha Jack Master John hey chaya ivuthuza igates awusamuza ijakareka othi kuthela majalisa wakho uthanda uthi wena le chomi yakho kwakumnandi bakithi ntanda ubongela ke umachelela client ngamla ngeza Tshisa bana uLoveness Timuri I am to vibrate umama uthi ke yamsuthisa ngcono kula lesi skin esekwenza ukuthi sivalelise kanje uchelela siyabona nevezayo ngamla ngeza Tshisa bye bye.